kalto juuɓe ene ndenda ene dañi heen moƴƴere ganduɗo ko woni heen ko emo anda ko woni heen ko fof dañi heen moƴƴere kadi eɗen mbiya kadi sabu ɗum ɗo hono ɗiɗo moƴƴereji ko ni tan moƴƴere dañirte ko ardi fof kadi fuɗɗuɓe ɗum ɗo ɓe e rendi wonoɓe nde ɗo moƴƴere o wi kala puɗɗuɗo moƴƴere ñemtindo ɗum haa to haaɗa haaɗi omo jogii hen baraji wona ɗum ne ko kadi ɗum ɗo kadi o dañirte hen bakkat haa to haaɗa haaɗi so tawi en ñalliɗo haalde en mbaaliɗo haalde en gaynata o yiɓɓure annabi sallallahu alayhi wa sallam kala ke e darane kala ke ene mawnine ɗum ɓuri haande sabu nde wonno allahu subhanahu wa ta'ala kanko suɓi annabi makko o en jejjita an noon bandiraɓe men tawaɓe ɗo ɓe nde puɗɗiɗen nde en mbino kamɓe fof en calminiɓe haa joni kadi en jejjitani maire commune o hono Aladji Ahmadou Yero Ba kamɓe jumgure en ɓe fof ceerno Ibrahima en tawaɓe ɗo ɓe fof kamɓe fof ɓe calminama hay goto woppaka jahannoɗen koye ɓure nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi kala hunde fof ko daña ko annabi o ɓuri ɗum annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓuri ɗum e Cheikhana Ahmad Tidiane ɗiɗo laabi ɗi tan ndeweten dañen jam sabu neɗɗo kalto yehi ɗo wawi yaade pop ma artuɗo ɓayde o wi ko juulɗo so are wonde juulɗo o yiɗaɗo annabi so o yiɗi laawol Cheikhana Ahmad Tidiane o jagga tawi ɓerdema hok hani kada ala ko bannata ɗum haɗatamo hedde ko foti hedde ko hattamo wonde juulɗo hattamo naatde aljanna so jaggi noon ko juɗaari tan wayi kono maade huɓere ni ndaakoɗa mbaɗa hen karoji haa ɓeydo yodde kono sa mayi kam a hundi woni to tuuriɗa enenne o wi ko anniya ko mawninde nisfu saban yo Allah hokku en moƴƴere wonde hende yo Allah hokki en moƴƴere wonde hende ala to haaɗi kono ɗum ne kadi hoorde nde ene yiɗa tan saɗa hattani koora sa hattanani jooɗoɗa so rewrunuɗa o wi ɓe calmini o salmini bandiraɓe hanki noon Allah addimo ɗo sababu nde Abdoullahi Ba o yigi musidɗo makko ko sababu nde ceerno Abdoulaye o ardi ɗo golle ɗe fof moƴƴi ziyaro yo Allah nawru ɗum yeeso ko rewa hen Allah e ko duwa ko fof yo Allah jaabo seernaɓe kaaɗi ɓe ɓeydi yimɓe kadi o wiya addina nasiha diina ko laaɓedirde reedu koɓe kaale dewal Allah ko ɗum ene yaaji nana haa to maɓɓe to hay gooto arta wiya almuudo juuldam nde na wayi o wi to hayre ɗo o wi holmo naaduno e jama futuro o wi tawi almami en dariɓe darde premiére o wi ɓe keftima e ɗimmire kanko mo arduno o addi darde nde almami daɗiɓe nde kadi o refte almami kanko otti darde almami woppunode ha almami salmini kanko addi darde o kay almami salmini
kankonne o salmi o sikki kanko woni hen o wi on sahaa ɓe jalti jama o wi ande ko enen naddi jama o wi aha o wi mata wona kenteɗaɓe darde o wi aha o wi wadde kanko addi darde o wi eyi o wi aha o wi a juulani o wi sa tawi kay almami daɗima darde a oppon nden darde kay ndewaye almami so salmini ummoɗa gaddiya darde nde weɗɗa nde ɗum woni yobde darde nde kono hande hay goto alata e almuɗo namɗo no diine mum moƴƴirta walla ɓe kaala diine maɓɓe so wona malikaji piilto e maɓɓe yurmoyde Allah jippo e maɓɓe ɗayde en jooɗima ɗiɗo jonɗeri en jiftinata hen diine men eɗen mbiya sokanaɓe ɓe noɓe muuroyi hande ni kamɓe kam gadorɗen siftinde noɓe murniri hande ni noon de jamirɗon yon mbat ñan foof onon sokanaɓe kono ko ma siyara ala tan nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu faman lam yuhasib nafsahu fi dunya dara fi l-akhirati hisabuhu nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi kasbe koye mon ko adiide kasbete ɗon so neɗɗo maayi omo hasbe wonamde juulde makko korda makko askal makko hajju makko ko adi ndemo namde ɗum gila omo ga yo hasbu hoore makko o anda omo andi ɗum walla o anda ɗum nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman dartude gandal ɗum ko farilla goto pop andude farilla mum woni debbo woni gorko andude ko Allah farre mum ene wadde e mum o wi joni noon kasben koye men ƴeewen so tawi eɗen gandi farillaji men wonnon Allah wi o tagrani yimɓe e jinneji so wona haɓe ndewamo kono hande ene famdi ganduɗo ko Allah farre mum gando goto o wi so neɗɗo ƴetti sak mum o jangoyi o arti foto runku ɓornade paɗe ma jaha namdoɗamo hay goto wiita noon hay goto yaata namdi yaade alhamdulillahi so wiyama daaka notoɗen so wiyama ziyar notoɗen so wiyama mawluda notoɗen ko damude ɓaggorde moƴƴere laawol tijaniya faggorte ko moƴƴere kono caggal noon yaataw a neɗɗo o a andi farillaji ma sen gaari ɗo hande bis eɗen jaha ziyar sohnaɓe gatto hewde hen heddiɓe ndewe hen saawi hay goto jolata so wona o haala farillaji juulde walla farillaji sallige walla farillaji longal janaba hay goto de haalata soodi ko ɗiɗo tato est ce que ko noon foti wonde enen walla wona noon tottirɗen diine men goto foof ene waɗɗi anda ko Allah farra e mum sa ƴeewi ko wonɗo ko so wona almuɓe ɓe ene famɗi ganduɗo ande noon alhamdulillah wuro ngo Allah hebbiniɗo almuɓe kono hay goto moɗe namɗo diine mum yimɓe fof ko anduɓe yimɓe fof noon mbawa wondude anduɓe namdoɗen diine men ganden mbasen joɗade e majjere toppitɗen diine men ganden ko Allah farre men ko woni debbo woni gorko goto fof ko yo andu ko Allah farre mum sa wi hande jange Fatiha e simon ɓayde wona almuɓe ko heddi ko jeeyo jeegomo
ko heddi ko fof ko ñaw bof yo Allah damnene ɗum yo Allah damnene ɗum toppirɗen diine men ziruji ene moƴƴi dakaji ene moƴƴi mawlude ene moƴƴi kono andu diine ma kono haydara tan sa wiya bisnani aɗa yaha ziyar Dakar mawo heewa so wiyama a jottaɗo an nafrillaji salligue a yahata toppiro ɗum nde ɓuuri himmude toppirɗen ɗum ganden ɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam man yuridullahu bihi khayran faqihu fi dini kala mo Allah muyene moƴƴere Allah famnamo ñaawoje diine makko toppirɗen ñaawoje diine ganden so jama yonti jehen juuroyen kala mo yaata jama kala mo juuroyta jama so maayi moƴƴo fof wiya ko to juurmo yo ƴeew yimɓe hono makko en jasɓe ɓen tawoyte ko jeere walla garas ñalloɓe toon fiiɗe coggi ene ƴettorira ɓe sharia wi yo juuɗoymo eɗen mbaɗa maslaha noon yen juuɗoyemmo kono sharia kam yemirani ɗum sari yimɓe jeere walla yimɓe garas ɗum ɗon ƴen jama juuɗoyen ɗum sari en koɓe mbi sa are jama yaalemo sa yiyani bande namdoɗamo so sellani juurayɗamo so wonni komo selli o arani teɗamo e wono fof en mbatta noon yo Allah won ballo o terminama on juurama machallah en beltima yo Allah yo moƴƴere wa rahmatullah o wi alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe godeni Allah kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko wi e hadis makko celluɗo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut jettoɗe godeni Allah ko haala ɗo ko pop ko moƴƴere ko wallude diine o Allah jarama seeremi ɓe kadi jarama o wi kanko ɓeydade hen tan ko yettude Allah e nelaɗo mum e yettude waɗɓe sababu ɓe ha jonde nde jooɗi ko ɗum waɗi cuɓiɗen oɗo ñalawma koye ñalawmaji jaabetiɗi du'awu seeremɓe ɓe ene gandi ɗum enenne ko ɗum cuɓorinɗen ñalawma o duwonɗen duwonɗen kadi koye men yaama barke ñalawma o ɓayde koye ñalɗi jaabetiɗi du'aw yo Allah jaabon en jaabono julɓe fof en mbi kala garɗo ɗo en jetti Allah en jetti ɗum en bismima ɗum e ñalawma he e galle he e wuro he e nokku he kala mo arani kadi ko noon en mbaɗi du'awu keeriɗo o wiya amma fof kanko noon o wi ko ñaagoto mawɓe ɓe seeremɓe ɓe yoɓe duwono en yoɓe duwono wuro ngo yoɓe duwono ɓesguji ɗi e keeriɗo waɗɓe sababu ha ndeɗo jonde jooɗi yoɓe duwono ɗumen enen fof en mbaɗi hen hakke hattane men ha joni eɗen barkinoro hunde mawɓe ɓe taggal yettude Allah
yettude ɓesguuji ɗi yettude ɓesguuji juulɓe fof kamɓe wuro ngo waɗɓe nde ɗo jonde nde wuro e ladde kamɓe ɓamdi ɗum wonɓe ladde ɓe yiɗino wadde hohoɓe wuro ngo jaɓani walla jibinande wuro ngo jaɓani wonatano ko Allah hawridini ɓerɗe ɗe ɓe mbaɗi golle maɓɓe ɓe mbaɗi anniya maɓɓe kala tiiɗo ɗum ɗo ene andi waɗirako anniya o noon o enen fof paadiɗen heen ko mawninde Allah e nelaɗo mum e Cheikhana Ahmad Tidiane e mawninde diine o barkinarade diine o barkinarade hohoɓe ɓe kala ko ho garɗo ɓe juurima ɗum ɓe ñaaguima ɗum du'awu kala koddiɗo ɓe juurima ɗum ɓe ñaaguima ɗum du'awu heddi basitu ɗen ko haala ka alay sago heewat seeɗa tinnoɗen caggal diine o onon sukaɓe ɓe tinnoɗe e jinnaɓe ɓe noon Allah wi yo neɗɗo tinne jinnaɗo mum ko Allah haali ɗum hande noon en ɗino waya kala mawɗo ko kanko leewal sa jaɓani wonde kanko leewal keɗɗa caggal a rewata e hay goto rewata e ma ɗum noon rewɓe to e sukaɓe to yoɓe tinno e ɗoftare hohoɓe maɓɓe debbo yo ɗofto joom galle mum heddo e yamirore suka yo ɗofto jinnaɗo mum heddo e yamirore heddi gogonga neɗɗo one jibina ɓurɗo ɗum aɗa jangina ɓurɗoma kono noon ko Allah haɗilɗo ko ɗum iwata mawɗinen jinnaɓe no winna aya alqur'an o ɗum noon iwata tinnoɗen onen sukaɓe ɓe tinnoɗen e jinnaɓe teddinon jinnaɓe wona tan jinnaɗo ma ko tekke garɗa ene mabɓo e ma ene hippo e ma ne waɗanma hunde fof en janginma ene fero jangde ma jangde nde mbawɗa jangude fof ene hippo hen ene mabɓo hen yaltira ɗum to hay goto anda sahaaɗi mbiya mero ko kangaɗo walla pa o ko kangaɗo tinnoɗen ne moƴƴi neɗɗo ko ardi fof ko omon mawnina ko jinnaɗo makko nde ceerno ara nde jinnaɗo makko ko jinnaɗo makko yettatamo nawamoto ceerno haɓɓe jinnaɗo nde ceerno ara ɗum noon tinnoɗen e jinnaɓe men seeremɓe ɓe haqqe diine o kamɓe ngoni hohoɓe diine sayidinneɗaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam alay sago a yiɗat ɓe gonɗa e maɓɓe kamɓe ko kamɓe lomti nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawde jinnaɓe ma gandinima diine ma a andi ko woni nelaɗo fala budda ɓen ɗon lomtiɓe nelaɗo lomtiɓe nelaɗo ɓe a mawninat ɓe kormoɗaɓe no kormorna jinnammaɓe ni debbo yo tinno e nder galle tinno e hoddiɗo koddiɗo e koddiɗo
yo tinnodir no moƴƴi gooto fof muñana goɗɗo o walla goɗɗo o haqqe mum hakke hattana mum gooto fof waɗata ko fodde mum ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi o wi on jaarama no feewi yo Allah hokku en wattudinimo wuuri mawɓe e sukaaɓe dendaangal wuro ngo fof on jaarama yo Allah waɗa hen kala bannoɗo hen mbuuɗu mum kala tampunoɗo hen fof yo Allah yaɓɗum yo Allah hokku en wattudinimo wuuri yo Allah hokku en kisal duumingal mawɓe ɓe duwono en duwono wuro ngo duwono leydi ndi duwono dendaangal islam fof o wi on jaarama yo Allah teddina on ko alda e ɓuuɗdi yo Allah waɗa e mon barke onon gandi ko juɗɗon yo Allah hokku an allahumma salli ala rasulillah machallah o wi ɗum noon oɗon ñaaga hen yaafuya haala ka noon juutta caggal nde seeren ɓe mawɓe ɓe kaaɗi geɗe diine ɗe fof diine o noon oye diine noon e aduna o yaadata sabu diine o wi ganduɗa rewe ko aduna o laakara ko bila woni toon wadde o wi kañum yaadata ko adi fof o wi inde population commune Hoore Fonde o wi gure 14 e amoji mumen ene ñaago du'aw deere e nokku o ɓamtare nokku o ɓesguji ɗi mawɓe ɓe rewɓe ɓe ɓe fof eɓe ñaago ɗumen du'aw yo seeremɓe ɓe duwono ɓesguji wuro ngo e ɓesguji gure ɗe pop oɗo saha noon o wi en ngari e manda keso e sifa keso e mbaylaari kesiri o wi ko haalata ko noon o wi toɗɗi ko enen fuutankoɓe pop o wi eɗen jogii ngalu yeebaangu mo ngannduɗa ɗo e duuɓi garuuji o wi ngalu ngu koko perdata sabu en kuccaani e reende ngunɗon ngalu o wi changement ari o wi natti ko natti jogoreede noko jogorono ni wadde yimɓe yo kuddu hisnude ngaru men ngu gila ko arata ko perdinaani ɗum ko message faade fuutankoɓe fof tenti noon enen jeyaaɓe e commune Hoore Fonde o wi o sakkitorto tan ceeremɓe ɓe yo nduwono jam dañe e aduna he so tawi jam dañaka fuutankoɓe mbi jama kam wawa juulede. Bismillahi rahmani rahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tud'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من
قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. صدق الله العظيم. آمين. بلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الأمين. آمين. وأصدق القائلين والمصدقين. آمين. وعلى ذلك من الشاهدين. آمين. المصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. رضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. آمين. والزبير. آمين. وسعد وسعيد. آمين. الرحمن بن عوف وأبي أبيرة في الجراح. آمين. عباس وجعفر وعقيل آمين. والحسين وفاطمة وخديجة. آمين. وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. آمين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. آمين. وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. به قلوبنا وقبورنا. آمين. به صدورنا. آمين. أمورنا. آمين. وفقنا لما فيه رضاك عنا. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة. آمين. واجعل خلفنا صائقا إلى النار. آمين. اللهم اجعل القرآن في قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وصائقنا إلى جنتنا. آمين. اللهم اجعل عيسنا في الشهر ومصائبنا في البيدة ومصباحنا في الظلمات ومنا في الخيرات ومنا في الفتنة. آمين. وعاصمنا به من الخير والزيغ وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. آمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. آمين. وعافر غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومعادنا. آمين. واصقب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. آمين. اللهم اتقاك زادنا وثقتك ذكرنا واعتقادنا. آمين. من الجوع والخوف بلادنا والصائر بلا جسم يا رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. آمين. احمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. آمين. انصرنا قبل الكافرين. آمين. اهد قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. ورحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان آمين. آمين بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. آمين. مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. آمين. وعبدنا وطائنا وعاصينا. آمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. آمين. المسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. واكفنا ما أهمنا. آمين. واكفنا من أمورنا والدين. آمين. واصرف عنا عين المعتدين. آمين. فتنة من قبل الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك من قبل الكافرين. آمين. من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين.